I krećemo prema lovištu u Velikom Šiljegovcu, gdje se održava današnja hajka. Ovo je neki deo terena prema Velikom Šiljegovcu, ovo je inače Sjagnica. Ima jako lep teren za lov na ptica pa zamjenicu. Šta još mogu da kažem? Ove godine pretežno se pojavila i crna, a i vuk se pojavio, pa se današnja hajka očekujemo da bude uspješna. Osim vuka danas se lovi i zlatna lisica, ili to jest obična žuta lisica, mada najvjerojatnije će da se lovi i druge, mislim, crna lisica, ali možda i šakal. To je manje moguće da se šakal od nas manje. Toliko od mene. Čujemo se za neki 15-20 minuta. Doviđenja. Inače, sad je, zaboravio sam što da kažem, evo crkve u Velikom Šiljegovcu. Sad je trenutno 6 sati i nekoliko minuta. Ovo 7. Toliko od mene. Ćao. I evo, kao što vidite, table za Veliki Šiljegovac, upravo ćemo i prijeći, da? I ušli smo u lovište, posle ovoga vidjet ćemo sve na lovištu u Velikom Šiljegovcu. To je to do sada.